Kas deta ma'am, pinulan ko nga igem manipod. Ganak ti ito padpadulos ti Campo Santo. Adayo pe lang ma'am ket in chat da kanya kun. October 20 pe lang ma'am ket na godo ti chat tawag kanya kun ngem actually handa pe uni nagbayad. Ada to para 29, 28 kastay ma'am ngem daduma adamet digsi nakabayaden ma'am. Depende ti ano ma'am. Presyo ti gatang ti materials ma'am. Kas kinyak ma'am. Kas kinyak sir sakbay kim may toy bagak laengen. Aga po iti ospital. At ada sakit ti pusok ma'am. Hingga po alam nga ipaitid ko itad ko ti kakadwak digiti customer ko han laingin ta masapulak igatang kunto lang ti agas kun ma'am. Kas deta ma'am 1,000. Ti kada bulan ma'am no padpadalos ma'am. Kas met deta 1,500, 1,700. Kas deta ma'am 29 nga agbayad. Ngem kunak ngayon to kadla ti datin ma'am ket ngimi natipinta ko na. When awan ti rigat na ma'am. So nga pas digiti ma'am awon pa wani matatao. Mas makita yung ma'am adupelat na rugit. So mas may mayat nga madalos ng tatang ma'am dagiti. Ben ma'am kasi no mautudi ka pagbuntunan da. Adda ma'am maging ganak pela ti uno ti bigat. Depende no makasingirak ka sa kadjay.